Vojnici koji su uspeli da prežive albansku Golgotu prebacivani su uglavnom u Grčku na ostrvo Krf. Najslabiji slati su na ostrvo Vido, gde su većinom umirali. Pošto je tlo na ostrvu bilo kamenito, umrli vojnici nisu mogli da se tu sahranjuju, već su prebacivani u more. Tako je nastala čuvena plava grobnica. Nikada nije utvrđeno koliko je tačno vojnika ostalo na večnoj straži u moru. 7, 10 ili 15.000 kako neki navode. Srbi koji nisu bili poslati na Vido, za mjesec dana su se oporavili i krenuli nazad u boj. Krenuli su nazad ka svojim ognjištima, krenuli su za Srbiju. Počeo je da se oformljuje takozvani Solunski front. 2 mjeseca su trajale pripreme za odlučujuću bitku. Za komandanta prve armije postavljen je Petar Bojović, a Živojin Mišić je postao načelnik štaba vrhovne komande. Komandant Balkanskog fronta postao je Franche Depere. Front je bio širok oko 450 km. Neprijatelja je bilo 626.000, dok je saveznika bilo 628.000. Bugari i Nemci su raspolagali sa 1600 topova i 80 aviona, a saveznici sa 2000 topova i 200 aviona. Raspored trupa je bio ovakav. Na istoku su bili Grci i Englezi, centar su držali Srbi i Francuzi, a na zapadu su bili Italijani. Verovatno ste čuli za izreku: bolje imati pravog neprijatelja nego lažnog prijatelja. Srbija je u ovom ratu imala više tih prijatelja. Kada se odlučivalo kako odpočeti ofanzivu, naši dragi, iskreni prijatelji Englezi nesebično su ponudili da Srbi krenu napred, dok oni moraju nešto da odu negde. Posle dugih rasprava, srpski vojnici su morali sami krenuti napred. 14. septembra 1918. godine počinje bitka. Saveznička artiljerija ne prestaje sa dejstvovanjem. Sljedećeg dana 6 srpskih i 2 francuske divizije kreću napred. Posle žestoke borbe prave prolaz kroz neprijateljsku teritoriju dug 14 km. Već sljedećeg dana su zagazili 25 km duboko u neprijateljsku teritoriju. Front je taktički probijen. Dobijena je bitka na Dobrom polju. Naša vojska napreduje ka Vardaru. Italijanima se ne žuri. Oni drže Albaniju i to im je dosta. Naravno, ako Srbi slučajno probiju front, oni će nesebično uzeti parče pobedničkog kolača. Došao je red na Engleze i Grke. Krenuli su silovito, ali su ih Bugari brzo odbili. Iz stroja je izbačeno preko 7.000 Engleza i Grka. Srbi su okruženi sa svih strana. Čak su se i one 2 francuske divizije povukle u pozadinu. Neprijatelj, iako pokušava, ipak ne može da zaustavi ove prekaljene borce koji hrle ka svojim domovima. Bugari se masovno predaju ili beže kućama. Depere šalje pismo u kom kaže: sada sve zavisi od srpske vojske. Ukoliko nastavi sa ofanzivom, možemo se nadati konačnom uspehu. U suprotnom, morat ću prebaciti svoje trupe u odbranu. A do sad su kao napadali. Srbi su već 50 km daleko od saveznika. Prešli su Vardar i Crnu reku. Front je i strateški probijen. Udaljeni su samo 140 km od Sofije. Depere poručuje da se odmah prekine sa ofanzivom. Naši komandanti se oglušuju o to naređenje. Bugarska je videla zlo očima i brže bolje potpisuje mir sa saveznicima, uz uslov da Srbi ne smeju preći bugarsku granicu. Naše trupe koje su čekale na granici dobijaju naređenje da je ne prelaze, već da nastave na sever. Za nedelju dana sa fronta je iščezla bugarska vojska od preko 600.000 ljudi. Nedelju dana je prolazila kolona zarobljenika koji su išli u logore u Bitolju i Florini. Nemački car šalje poruku bugarskom i austro-ugarskom vladaru: zar šačica Srba od 60.000 ljudi da odluči ishod rata? Sramota. Crvena lampica pali se u italijanskoj vojsci. Oni dovode pojačanja i kreću na sever, da Srbi ne bi slučajno pre njih stigli u Crnu Goru i severnu Albaniju. Naše vojske se sada boje i neprijatelji i prijatelji. Nemci bezuspešno dovlače snage sa svih frontova. Srbi ulaze u Niš.
Oni su za 6 dana pod borbama prevalili 160 km. Neprestano su marširali po 17 sati, a zatim su uletali u borbu. Vrlo brzo srpska vojska stiže do Save i Dunava. Išli bi oni i dalje, ali naši bajagi saveznici ne dopuštaju takvu akciju, jer ne žele da se južni Sloveni ujedine u jednu državu. Već 1. novembra 1918. Srbi ulaze u Beograd. Srbija je potpuno oslobođena. 47 dana je trebalo srpskoj vojsci da od severa Grčke probiju Solunski front, dođu u Srbiju i oslobode. Francuski generali pišu da kada su Francuzi poslali pomoć srpskoj vojsci, jedino je francuska konjica mogla da drži korak sa srpskom pešadijom. Naši preci su svojom hrabrošću i junaštvom preokrenuli ishod rata u korist saveznika. Žrtvovali su mnogo. Od 707.000 srpskih vojnika i oficira koliko je krenulo u veliki rat, vratilo se manje od 130.000. Iza njih su ostale pobjede, slava i groblje.